Abarim heliki otasong tro pen nili balong kacitan kacibum ame kepadupong. Lakai karopo nilip MEC constituency ke parlo sanglang ke hat business potolong pini pai EC May 2025 arni abarim heliki ot asong tro atung citan cimum ame padupong. Tro asong atung ke lahelo ke LNLF ke PLT R lapen ke PLT M lapen ke PLT D lapen ke PDC ke UPLA atum helo. Nili balong kado kawi pangrumpet bang paru sira bang pokep abang pu atum do pusi tangpong bang so me long du mohosar pu kacitong don lake sar PDD president pen ge sar long ki be secretary sar thong teron spokesperson lapen sar bino timung spokesperson sar songya timung finance secretary lapen vesili terang hipi lapen klem rapet atum do antame chirak chetu dun bang so me long abare dikyo do song atum kacitan timung ame padupon lagi khusus si song trok lembari matung kita kedang jima lakan je bang pulakha mati hisap kita kaci empon padupon lakan government kilong nang je kong kami kaci long ye ji amma lakan asuse metang kaci thor ji upon metang king pen kacaya pegi upon kita citan cimum pon tangte non alang itum kithan pon alam the arju pon sina chukela pen philipliso TK News. Itu anutin lah pisu saudara lo, deh. Pisu saudara lo yang tidak saudara lo si tamu organisasi mana bang, temukan dulu bang. Latang itu betul. Yang tidur itu tamu kosong lo. Itu cutenya itu kamu nih. Oh, cutenya itu turun orang kayak kontroversi isi kerap busengo. Langsung kerap ke isi angin tu nak kamu. Secretary President ikut sono, ikut sono. Sila sopan ke kai ke itu kerap sopan ke kai ke itu teknik. Semua. Nah itu alam asal. Alam tak jakin saldo rok kita ni. Tapi komunikasi memang kai tak guna kota. Lalu kota itu guna itu cakap itu memang long lalu. Ini dia nak kan. Tanhon di tanhon itu nang fisik kan tu. Itu lah surat kerap naik ke muka naik ke nang tipi jopo. Belum mati. Kesari ni kan itu, ada sekali tipi jopo ni. Bukan bangko bang surat punya dulu. Lah, lasukan itu Islam nan tu. Lapen itu dokumen masuk ni. Dokumen masuk lagi. Choro lo nang ko tato ka ya bang photo man ni si pinini to na bang so lili baha warlong kaching room mate KPX revolution united for kerap bang so kaching room nang ko dalam channel ko ka coaching la no je nili tum ladak non kar song trok ekot chetok det pen song trok long kitu an ada ke KLNL X UPLA X KPLT song ruthom do la pen X PDC ke la song trok do an pen itum members to na vian itum ke claim ke dam katu kabe receiver pen en kami receiver pen ni claim bom dam bo la bang so ke claim dam bom la so isia itum itum isia platform ke seng do ka di revolution united forum kera kasila kera fahin pensin ni itum katu kabe rehabilitation punon MOS aputhak punon MOS fully implementation aputhak punon la pen geneli itum la hai katu kabe choklem to damason ans ni itum claim dam bo si song dak nili balong loksi bang paris ra pokep su se song trok sumar do ni to members do leader members kadu kabe do asila song trok angbong ben la bang paris ra pokep amuni tum ke claim ke dam ku bisi ke claim ke dam homma la pen prangge bang ji ko son si ke claim ke dam jima la pen ke nili tum ke mang aputhak ni ko an si kichun chema moya saputhak penceng lo kapek ni tum rehabilitation government ben ko an si ni tum rehabilitation aputhak chunma chema cash withdrawal aputhak penceng lo ang toni tum dak ching kiching wai lo da ka members to an phanche than chimum phansi ni tum pini da ke wang lo kerafa hin pensi ni tum ke wang lo nasidak than chidung kado ko isa mesen lo kado ko we respond mi u members to an sa me pinianian da claim jam wa bilang amena kirenga war sai phan chuklem chu dam bom lo sila me ke wang ji porut an su si ke claim ke dam ke mesen ji phansi ni tum ke than chimum sir nang khan arju thula 125 amendment bill along non tribal adum special status ke hang puthak nang tum pilo kudum
125th amendment ke lagi nang itu clear lo itu MOS 2 long bang clear lo dake rehabilitation tha seat reservation apu thak bang lagi 44 long pen 34 ke ST reservation lo la pen 10 bang ke lagi open for all lagi dake non tribal pola ma belo open for all long ke maduta dak Karbi Anglong long ke du amuni tuman ke la voters tu tuman ke anutin da thudulong lo kasi lada ke la ke mane ke hang pu ke lada ke kachi don dunji ma ke hang ku people lo pu bang tunge da ke aduda yi ta lama belo la pen ke da ke rat pan pachini da rat tak la dak min chini lo sida ke la hello kilo pu 125 amendment lo Ganto silang sir, Assamese official language Karbi Anglong along imposition apu thak nang litum hin pen pilo bututi dake hala clear lo mat dake English la pen ke Karbi English long lo asi dake alam kaniji ui alam ta bilo rata kadu ke chini so bilong sitok lo bukadi ha lapen ho dawang sikadu be include lab bukadi lapen tu sunang sir song trok nang tum eklaivet ke do pen rat aparman pini long ke bang jilang na tum isi planning do ma kachisik song truck itu kan itu ke lalo song truck itu kan itu 4 September 2021 nil tu MOS Karbi Accord cetok det pen itu lah bang so MOS mission pen ang to na close dona yang ki pacung edji pasi itu ahok lo la ke claim kon jiwan dan itu lalo na ben ini tu wan ma ke prabjin me ke pacung sila autonomous state di article 244 wan ma ke pacung da pranji pasi itu ma ke mang lah hello ke pinaya ke mang ke prabjin men ke pacung di itu kai ke tan itu mini sigas itu claim kon bom dampon bom da ben ki song kon bom lo da pen ke non ma MOS salong ki duana close ateng pen la rehabilitation kono ke do rehabilitation kono case withdrawal pu thak ni chung bon bom lo lai ki chun ke claim long tan ni claim bon bom lo same ahok pe la mang non ke ni litum hele kaman ki ot pen chi song lo ni tu MOS ta chitok lo MOS ke pachun ji ban di mat hapon bom lo sa non ni tu ma ke mang mang la hello claim bon bom dampon bom mang ke reng na ko members ma choklem ko dam na ko ya pisu sta reng na ko la si noro mang ke ni litum self reliance members atum self reliance sa bang litum amina jung ke reng ji fan la bang so ku tha ko litum non mang ke kheti da claim bon bom lo japon bom lo litum non la poultry farm punon piggery punon la pen ke ni litum non goteria pu tha punon bahai ke claim ke dam sta ni tu claim bon dam pon bom lo si members tum non penan la bang so pu tha ka kichun na litum media long dan litum technology la pen ni litum sa me ke claim ke dam long sa me kichun dam sa technology ki jusi nang khanar dilang sa the ke dam tang penan longri long para farman penan tum kumani ke security pen dam juido hala tum phan government ben lak khok khok kipi la so puthak kilong li tum dulang la sila tum aphan bang nang tum he ben pilo puthi kedam tang hala jong ki barni buko aron barim tum amai long chief minister nang jetong du labang so ni chief minister pen ni tum hada karlang so long ni tum chingwai meeting dolo labang so ni tum labang so puthak arjudun lo je martirs tum hal nanda positive perek lo asil martirs tum han ke prabjin ben tipo martirs tum people of ni ke long le re ka bang ke laro mane adhok kilo sita me police rong report ave komane ge kilo sita me thana long thang report ave la pen postmortem report ave death certificate ave lason kawi pen jeni kisumana tumange mane thangna ahok pet song long ekle matum kichi kalima kalang ma la report ave ta sila hai hui ka to ko ni kum non selam bomlo la lai tang daprang ko la pen ke chok tam tuman me ke prabjin me people si government me ta chichak le la pen ge nitum ka to ko la matias doan avian organization song trok long ke doan ave tumta members pan mala matias tumanan ka list mang central government no palielo ke paliana tumange la ke long lap ko aben prabjin pen long tum ni